Ja sam vrlo zadovoljna, vidim da su zadovoljni i saradnici i ono što je najvažnije, danas su prvi put došli ljudi koji nisu zakazani, su čuli upravo zahvaljujući vama, medijima, da će biti održan prijem građana, došli su i niko nije vraćen, niti će biti vraćen, dakle, dokle god dolaze ljudi tokom dana, građani će biti primljeni, različiti su problemi, ali i dalje zaista najveći broj zahteva za rešavanje putne i komunalne infrastrukture. Uvek imate ljude koji traže kanalizaciju, vodovod, asfalt, nerešene imovinske odnose, čak ima i onih koji dolaze zbog sudskih procesa, naravno takvim ljudima zahvaljujemo ako dođu slučajno nenajavljeni, ako se najave mi odmah u startu kažemo da zaista nije na nama da rešavamo te stvari. Ima i onih koji dođu da zatraže i da pitaju na koji način da ostvare određenu socijalnu uslugu, tu su naši ljudi koji im daju određene uputstva, naravno i direktori pojedinih preduzeća za kojih ima pitanja, tako da gledamo da ljudi odu zadovoljni, što je najvažnije, a da istovremeno ne ostavljamo njih sa otvorenim pitanjima, već da odmah dobiju konkretan odgovor. Upravo su tu i ljudi iz imovine koji odmah na računaru mogu da provere to što određeni naš građanin traži i da mu, ono što je najvažnije, kaže na koji način da ostvari svoja prava. Ima ljudi koji dalje dolaze za priključenje struje, tražiće legalizaciju, ubrzanje legalizacije. Dakle, EPS više ne traži i nije to uslov da se kuća, odnosno objekat legalizuje da biste dobili priključak, tako da naši ljudi iz Uprave za građevinu daju određene instrukcije na koji način investitor da dobije građevinsku dozvolu, na koji način se podnesu zahtevi za lokacijske uslove, na koji način da, ne znam, se realizuje neka ideja. Imamo danas mnogo onih koji su došli da ponude svoje ideje iz oblasti kulture. Naša resorna većnica razgovara to, recimo, prethodnih na prijemima nije bio slučaj, tako da gledamo da maksimalno objasnimo ljudima i na koji način mogu da dobiju asfalt u svojoj ulici kada su nerešeni imovinski odnosi, koja je to procedura, kako da pronađu komšije na koje se vodi ta ulica i koji su dalje postupci. Dakle, postupci preko Uprave za imovinu, preko javnog beležnika, do realizacije konačnog asfalta u njihovoj ulici. Većina zahteva i pitanja je vrlo realno, to su pitanja i života koje mi pokušavamo da rešavamo i uspešno ih rešavamo poslednjih godinu dana, jer ja stalno govorim da su vaši čitaoci, vaši gledaoci, a naši sugrađani zapravo naše oči i uši na terenu. To je najvažnije, nemoguće da vi u svakom trenutku znate gde je rupa, u kojoj ulici, šta treba da se uradi, znamo za te neke kapitalne stvari i naravno koje su ulice u programu za izgradnju ove godine, odnosno vodovod i kanalizacija. Ali te dnevne stvari, dnevne informacije koje stižu, mogu da stignu od građana i da ukažu na neke stvari koje se možda njima ne dopadaju, na neke stvari koje bi možda bile bolje da se realizuju. Evo, jutro smo imali recimo primer sugrađanke koja kaže da li je moguće da Direkcija za prevoz, na primer, da povlastice, jedna povlastica da važi za 3 penzionera i da ove odluke koje sada važe za one koji imaju penziju do 28.000 dinara se zapravo podele, uslovno rečeno, na više korisnika. To ćemo razgovarati sa Direkcijom, a da se naravno ta starosna granica pomeri. Vidim da je taj prevoz izazvao veliku pažnju sugrađana i da njima svaki dinar svakako znači, ali naravno i informacija za one koji imaju do 28.000 dinara penziju, a spadaju u red socijalnih kategorija, da imaju takođe mogućnost na povlašćenu marketu. Ja sam došao kod gradonačelnice da pokušam da rešim neke probleme u banji Topilo, koja je nepravedno zapostavljena zadnjih 9 godina. Naime, imam par ideja koje su ubile rad banje. Gosti imamo, pristižu nam gosti iz Vojvodine, iz inostranstva. Nažalost, mi ne možemo da ih udomimo. Tu su dve grupe koje se otimaju za bazen, rade privatno. Imamo ideju da se spoji Vidrište, ako znate o čemu pričam, sa banjom Topilo. Ima tu jedan put, 3 km, da se sve u mreži i jedan put od 900 metara koji će da izađe na glavni, znači da bude sistem lokalnih malih puteva. I najveći problem što nam predstavlja dolazak stranih turista, što je izuzetno nepovoljno. Svi smo obezglavljeni tamo i ovaj deo Čamurlijski, onaj deo iz ledene stene. I ljudi rade koje tamo rade u fabriku, da oni ne mogu da dođu
preko autoputa za Najs, a preko Najsa ne može da se dođe na ledenu stenu. Tu samo treba jedna kućica, jedna naplatna rampa i da se reši problem svih nas. Eto, ja sam samo zbog toga, ne zbog mene lično, nego zbog Banje Topilo. Sam imala nekoliko osoba iz Niša i iz Niške banje od jutros. Uglavnom su to zahtevi vezani za razvoj turizma, u stvari ne zahtevi, predlozi. Međutim, ono što možda sugrađani nisu dovoljno upoznati, to je sa tokom, odnosno kroz koje institucije treba da prođu predlozi i gde treba da se predlažu i u kom momentu u toku godine. Ja sam ih uputila da postoje javne rasprave vezano za budžet grada pre usvajanja grada, zatim imali smo usvajanje plana razvoja grada za prošlu godinu, za naredne 5 godine. Jednostavno možda nisu dovoljno informisani kako i na koji način može doći do realizacije njihovih ideja. Međutim, ideje su zaista kvalitetne, zaista dobre i uglavnom se fokusiraju na razvoj turizma, recimo na izgradnju ski staza, na izgradnju nekih gondola, pričam konkretno za Nišku banju. Oni su zadovoljni onim što se radi u Niškoj banji za razvoj turizma, izgradnja akvaparka, botaničke bašte, sve ono što mi radimo kao grad i gradska opština, ali imaju druge ideje na mnogo nižem nivou, ali nešto što je stvarno u mogućnosti da se realizuje. Međutim, za sve to je potrebno puno sredstava ili manje sredstava, ali u saradnji sa ovim udruženjima i sa ovim ljudima koji su danas dolazili možemo da apliciramo ka ministarstvima, ka resornim ministarstvima Vlade Republike Srbije. Tu su različita ministarstva sa različitim konkursima, konkretno mislim na Ministarstvo turizma koje je raspisalo upravo konkurs koji traje do 30. juna ove godine, tako da imamo prilike da neke od ideja realizujemo, ali za neke ideje je potrebno vreme i u pitanju su i veći projekti. Često predlažu i renoviranje recimo verskih objekata na njihovoj teritoriji, često predlažu renoviranje ili izgradnju fiskulturnih sala, domova kulture. Prosto ljudi žele ne samo razvoj turizma, već i da mladi ostanu na selu i u seoskim delovima. Tako da ovo je lepši deo posla što se tiče mene. Ja nemam baš predloge za komunalne infrastrukturne probleme, ali imam puno lepih predloga za razvoj turizma i za razvoj grada i Niške banje. Tako da sa zadovoljstvom razgovaram sa ovim ljudima i sigurno da ćemo njihove ideje implementirati u daljem periodu. Mi smo najviše došli zbog udarnih grupa koji jedva prelazimo školu, autobus jedva ide i najviše sam zbog to i zbog ulična svetla koja su dosta pregorela. Drugo, sa strane mnogo šiblje ima, to je da ne možemo se razminemo sa škola kad se sretemo, mora tražimo negde mesto da se razminemo. Šta ste dogovorili? Pa evo sad se dogovaramo se da u toku leta da će da te rupe, udarne rupe da se popune, ta osvetljenja će postave. Drugo, crkvu gradimo tamo na izlazi selo. Tu malo pomoću da tražim da ako možda završimo do kraja, jer do sad smo finansirali sami meštani sela. U toku je još jedan od prijema građana na inicijativu gradonačelnice danas gde sagledavamo sve zahteve građana na celoj području opštine Niša, kako i na seoskom, tako i u ovom centralnom delu. Ono što se tiče Direkcije za izgradnju grada, Uprave za imovinu, je da sagledamo zahteve građana po pitanju infrastrukture, po pitanju putne mreže. Mi sve te zahteve prikupljamo i po piramidalnom delu rešavamo, znači od problema do problema. Najviše građana interesuje da li će biti putne infrastrukture u njihovom naselju, da li je imovina rešena, kao i da li je vodovodna i kanalizaciona mreža završena. U prethodnom periodu isto smo rešavali probleme na teritoriji grada Niša zajedno sa predsjednicima opština, zajedno sa meštanima i nadam se da će i ovaj u nizu prijema građana isto dati dobre rezultate, s obzirom da prethodno sve što smo radili, radovi su u toku, prošle godine započeti. Nadam se da ćemo i ovih narednih dana, ukoliko nam vreme ide na ruku, krenuti istom merom na terenu, tako da ja se nadam da ćemo više da se viđemo na terenu, konkretno da vam
pokažem šta radimo i da rešavamo ono zašto su naši građani danas došli ovde u gradskoj kući. Neke ulice, navedite šta će... Mi smo evo na pola ovog prijema danas. Najviše se odnosi na asfaltiranje ulica i na rešavanje imovinsko-pravnih odnosa koji unazad godinama nije rešen. Mi te sve zahteve i probleme zakonski rešavamo, znači sa jednim redosledom kako zakon to i nalaže, i pre, ono kao što smo i putem medija informisali naše građane, ide se na tu rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i asfaltiranje, da svaka ulica dobije onakav izgled kako i treba da dobije izgled, a znači u skladu sa pravilima struke. Prošli prijem građana, negde, ja mislim da je oko 50% rešeno pravno imovinski, što sa zahtevom. Hoću da vas samo podsjetim da je i gradonačelnica imala sastanak sa rukovodstvom katastra, da je i njena ideja da to više ne bude birokratska neka papirologija, da se građanima izađe u susret, da ono što godinama nije rešeno, da krenemo u proceduru rešavanja svih tih problema, tako da i građani polako prepoznaju našu aktivnost i naše zalaganje, s obzirom da dosta građana daju saglasnost i overavaju svoje dokumente kod notara za potrebe grada, tako da je jedan impuls tako pozitivan da mi već krećemo u rešavanju svih tih problema. Tako da mi nastavljamo tim tempom i saradnja sa katastrom je dosta bolja, a i ovo što sam rekao, građani daju saglasnost ličnu, overom kod notara i rešavaju nam dosta toga što godinama unazad nije rešeno.